Hagas ngi basaw jong ka jingsyang jingsya tangan uba Arden wan yuk jat u General Secretary ke HSPDP uba pan boren tatiang haba kren bat gilat patai kubor nakaliang uni unong yalam ke HSPDP ulaya thu ba mau kum unong yalam un leit ban raya kamat syaka party ban ya kren ni kunjur semet mo makna nang len party PDP ban sudu du ba kalong online aku manifesto jong party kenamar ta daw nasno ba kalong ka badai yang nga mga naman maaji ko siya ni Aden kung ganito po. Kabaya day eh. Makalaway. Diyan kilong diyan kimandi. Ikun tiki ko nga jong ki. Ipatsulong kiksi ko nga ki. Tani nga di issue ko ba nga sokya. Aden naman ta daw ngawan pa ay misin Aden ni ko ba. Pero ito sa kapati. Yang ani nga sa patip sa kapati. Parang nang sing kedu ikibani kren. Baka day ngi la kumno. Bangin ay ka ti kaman kriyang. Amar bakani kalau online itu tak perlu mesti bakal dapat manifesto. Nanti kadai itu esi bangan pensno. Kalau online ya kalau ia iba pada nilai simpiah penjayang. Nama dah bandawa ini reservation policy. Bandreview kan. Parti yang lama abang kemarui mata. Maka tak kalau complicated ni sangat lama nong. Dalam hal yang abang kena parti, abang kena nasional. Ikan kita bohong bah. Nomor yang Kami ni ke Sinjam. Syakalawi buat mai yang lama nong ifi tak kumta. Sehingga ni kerja ki lama nong Sinjam. Syakai ke buat mai yang bangam nak ban batai. Dia kerja kemen kalau lama nong kata berkok. Saya latih awak.